Ore wari gavana wa thirikari ya mbere ya kaunti ya Meru Peter Gatira munyanethirito akiromba ndwangire igochunkuna gikuga sniper gutigira bakuthithia chunkoni bwandene buru na antu baba ketha bakigwatikana bombe kutha bagikinyithwa nkongorone cia watho. Huyo kijana alikuwa ni kijana machachari, anajifanyia kazi zake, alikuwa kwa ile kundi inaitwa bloggers social media. Na mimi sitaki kufikiria nani, sababu vile inahitajika ni ushahidi. Tunataka taasisi zile zinahusika kwa kufanya uchunguzi, wafanye uchunguzi wa kina, wahakikishe yule alihusika kuua huyo kijana ama wale walihusika wamepatikana na hatua ya dharura ya kisheria imechukuliwa dhidi ya hawa watu ambao walihusika kuua huyo kijana. Ethirito akiuga watho no mwanga butha bukithingatiro na kioto kuonekana nikenda untu bubu butwika kithomo kiri bangi bakuthugania kuthithia unyamota bubu. Hiyo itakuwa funzo kwa wengine ambao pengine wako na nia kama hiyo ya kuua watu wengine, wasidhubutu kufanya hiyo. Reporter gitu FM ya kolito kambeta mawira wa Murori.